Right Honorable Thomas Tayebwa umuhezi wa mukuru w'empanura z'ishengero yasimo kwikiriza noku abwo burungi bw'ekibina cya NRM mu district ya Rwampara. Rahmanur Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Twamuhabura ebintu bibiri. Ecyo kwanza cyabyona kugira ngo more okukorera abantu ebe bintu no basa kubikora otari na MP. Ecya kabiri twamushaba twajya more titkwenda ngo uko twiro ryo murunjo tine kamogo ushange kushanga hati nitukunuganuga ngo independent nikabaka ryakabo na munonga mama kagaruka yamwizisa yibarugire imyaka iri kurenga 15. Urukiko rw'abaroma bahagize ba Morasimwe abebembezi ba NRM mu Rwampara abebyo kwerinda n'abakwasire bendera za NRM kandi bagambira umuhezi wa speaker inshonge ziri kubateganisa ubu kurebo atubeyire kisinzi abantu bo kureba ababa abantu kamagana 5 Chitonya amatete rubanga kagonji bakaba tubinjira mu itaka obintu bitaka mu Rwampara chitoka kumtura. Right Honorable Speaker 2016 tukabona munonga twaterwe nkoni bayusiya majugitu bahamba bakazi batutera hati kutuje twabona Honorable Morasimwe yaje ati nindugo mu State House twagira nkonga tukabona nkongo nitwe tugira umusingi tugezeho uhinza mutuma bw'abantu abo kweyendeza kwenda ngo baturabiho umuntu kurabye hwe gari konkito abanyarwampara barya habo rukureba igari tekuza kuturabo. We support manifesto to supporting Kibinda. Me I vote Museveni in NRM. Abakwija hansi ya atarumu I'm not voting anyway. I'm voting Museveni because in a manifesto erikutwari yango misho. She has a very good manifesto for each and everyone on Rwampara. Morasimwe na Anna Kansime baraganso kwatanso kutungura Rwampara district. Mwine Rwampareji mbwene hati n'umwenda president ayijaba ganise mu Rwampare ya more neya ecyo shini kibasika hati rero burkafseru ampe mu akanya rera kandi akahe ana aho kandi tumwahika habwenje bundi kwenda mukibarizo haryabo abarukumpagira nyenda futwaro mu kishogu kugira ngo twatanisize hamwe tusime Honorable More ahabo kubasa ku respectinga constitution ya pate kandi agaraka respectinga mama watwesera Hasande akatustamisa umurikiko akajya ngo turete sanite nashi estinsa cya Rwampara kigarikeho ngwe ni musima ahabo kubasa kurikiza irakeryo kandi nabo kubasa kumanya umugasho gwa NRM akikiriza bugara kuzarubaju den ana nanye nguntandikira habire yasya imwe kandi kumurana munkunda munonga kababaguzire mwene ko mwayangire kugurwa nkaba ningwa RDC wa Rwampara Harriet Nakamya yashaba abanyarwampara kutora nabebembezo mu Businge tukorere hamwe tunakaruka president nicyo twaba twarwampara kandi nyewe ndiyo muntu namazima ni insubya I do errand ndiyo muntu musasire abantu bona biso bize musasire nimba nabashengereza tukona karuka muzeye umugani makuru abaturo mu Rubuheje county nibenda bebembeza baratoranwe babashye buhereza bitakoma mu kubaraganisa hati ya Izra yaza kwegamira arakugambira umgiruta umuhandamize yitwine ayimware ko mwahareba tukobuza kashari barebe mande kozire enguto zitiye koransi konguto ngabuheje tuteganisa kureba ngadifiti ya buheje tawo umuhanda nagumwe ofika district nangwa nkakabuto ka koransi
ko bazafika a district hatko kwatwenda ngo noza hirwaro nyo witu nukatara wakurenga nsika zazabire shayishatu abwe nguto kubambi tubako basa kwiciriza ababoda aho kutwarwa shirinje 15 nubakushabe mitware eshatu abwo kuba baboda nabaronda abandi bo kuba supportinga kugira ngo batabitiro mu muhanda abwo kube nguto ne handagazi aiwa kono tabumbura shiga 20 basa kwatamburesha akugira ngo notambura nogenda mbora ebisuruko nono yeganya kugira ngo utakagwa hansi umwe nangwa na accidents nuzubaho ahabwe ngutombi okugambe ebi babiri mbabwa na Grace Agabo yesimbira mu nyishengero kandi atayine kibina cyone cyo butegeki mazima abantu bitu tibine ntasya nunji nentasya ncheruho tuteganiswa mununga abo kutozitubambi mbwe nabwe nshongejo tukantuteka twahindukire district obundi tukantuzabuganirwamo tutungo buhereza nka district yabo konka twagire kutora nabebembeza bamwe tuba tufaho munonga ndi Anita Tukunda na Suzanne Charisima.